Kublai pi baro syakatup khubor jongi ke Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta ka sengi kilong, la mo bankit kam shnong kam hima da ki dukot kiseng san perthai. I ding u Dr. Numal Momin, Deputy Speaker Assam Halung Garo. Tuut ki Samla syaka lumpung batai benia yaki kam haperton BSF. Ban Jurep marbam balakut tarik kiseng bhalang hachokpon. Bat menta ngini apai syaki khubor ki bakham menia. Kaseng Nyautrep Integrated Territorial Organization Hito Southwest Khasi Hills haka jingelam jung Samla Pol Ternyang President haka arpo pratarik Nailar. Ulaya kendo yau Chief Executive Member CEM ba Shembor lang renja ban wat jingtip benia yaka notification saw tarik yayong arhajar arpulai jong ka KHEDC. Laka tarik kam ne em ban khang yaki dukot jong ki seng san hima ban shimti yaki kam senshar shnong bat senshar hima. Namar kidan ki bapen ken yaka ne ka notification. Hadin balaya kendo yau CEM usamla Pol Ternyang ulaya thu hakinong thok Khubor yaka jingkular jong CEM ban pentrai kam mardor yaka ne ka notification. Une unoyalam ka hito ulaya thu hahima maharam kidan ki menteri ki bakit kam haka sengsan perthai. Ula kentu yaka KHEDC ban pentrai kam yaka an bakala penbena padba. Notification ke belakon mi dekat konsil haka sautarik benai April arjar fly halor ke jing ya don mentalang ki menteri snong lani bahmat ju kinong yalam ba lada de kinu kinu kiseng san perthai namar terkum keseng namar i ba terkum kapon nomor saw ke kedau syai ba halor kanika shall not be a member of or be associated with any political party or organization which take part in politics or assist in any matter any political movement or activities. Hari pi katum ke jinglap ke jungi keseng padai kolongba hapo hima maharam kini ki menteri la shuya pen khen plan ki an but iponon kam ki sengsan percay but akibabun ki benta but kibabun ki rukom hapo nyong ka hima marpi katum ke ba play isai ba hapo ke hima maram usim jong ka hima maram uba nyandro simyong uponon kam yo we na ki menteri snong badai nak kasih orang thong bad baru nak kawai ka sengsan perthai ku secretary jong ka NPP jong ka Meghalaya state unit bad ka ju ka por ulong baru ku spokesperson jong ka executive committee jong ka imam mahram bad nakaleng ni kum kaseng ipan kan mau om dairu tang yu uni hari babun ki ru khnang man tipat ba ki menteri snong ki bayadon benta haki seng san perthai bad sakawai ru kaseng ka ku aban syai Pala ki don em kita ki an ki rule ki law or acts ki ba batai spang ki sim ki deputy sim ki menteri snong ki sor snong lani ki mitabor khnang ba kasang kan tu ba khnang pai ba ki du besai halor kan ka banta na kata kadau ni kum kasang ni wan man ban ya kendu hang ni kalong ba ni pancai ban ni pa sai ka kerwo kalong ba lada kata ka council lada ki don kita ki biniat jongka council ki balong ki baklan kadi penteri kam mardor halor kani kamta namar ba lada pimla kamut ka failure kam de shu jong pai ba nari kla de lupa jongka council kumba play isai bat kumbala bala kedau sai ngatrai ba pihi play ihi ba nakaliang kumbangila kedau sai haneng kalong ba play ihi ki don hi kum kita tiba dia ketu ngila suhi hang ne hadin tengah try pin sampai pin sapuli bahai namar nakaleng yu kuseng nilai yu kan notification halor kan kita nak takadau diwan mi apo konsil pun kan mau halor kan kita thì cái đó có bao nhiêu CM open power IP apa lo cái action cái bao nhiêu pan nakaleng yu CM ti kalong ba CM kajim pau ju kalong ba unsa sim mardor halor kan kabenta unsa penteri kam kan kan la da yakin kun gumta kan yang akiba nadu mini ba nakaliang du siam usong ba ulo depong ba unsa penteri kam mardor kan kan halor kini gumta ka notification ka bakaseng kala dep sulang hang ni kan tu kan don net kata kalong ba kum ka jengkren usiam kalong ba usiam unsa pensyah ki siam ba ki unsa khodi ki menteri snong lani ki nongelam snong
Deputy Speaker ke Ying Dorbar Tauan ke Assam Dr. Numal Momin haka jingkran haka jingelang padba kabala long dangshen. Ulakan tho da kabakeli la ankot ya kani kathan Garo Hills ne Muslim Hills. Kani ka jing ong jong u kala klangding haki babun ki jaka namar ka wanra ya ka jing sngo ya pher jat penriu. U Dr. Numal Momin ulapan pau ka jing sngo kia halor ka jing yo rong ki breu bamde na ka jat penriu Garo kum ki dekhot ka district council MDCs but member of legislative assembly MLAs haki jaka jong ki 6th schedule. U Dr. Numal ulapan pau da ka baong. Kani kan kini no ya ka jingada bakerpang bakariti sensar kari India constitutional protections katmu banyada ya Shillong bakerpang jong ki ritpat ha kani kathan. Kani ka jing ong jong Dr. Numal kalawanra ya ka jing penram ka bajur. Namar ka aiding banyatai halor ka hok long try ya ka kendau ka siam ka jingyo benta kirit pat hakikam ki jam bat ka khura ya ka suk kasan hapadeng ki jat penriu ka Jylla. Kinong yang lampat ba abat ki seng trimon ngobha kila penram ya kani ka jingken tho u Dr. Numal Momin namar ka la ban wiangding hakathan Garo Hills ka bala shongs ir lepa hapadeng ki jat penriu ki ba shong basa hakani ka jaka. 아사모데 이만터 비스 설마바 아사모데 트라이벌 만디랑나 프로테카 아니바 야오데 다우니그다 식세드콘 구마트나 마그라 다케가 이니 그문 아 마이파 간데스 नहीं गारो हिल्स तो कैसा एकदम डेंजरस इश्यूज होगा गारो हिल्स 6 शेड्यूल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा और उनो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल माय रकम मुस्लिम चेयरपर्सन माय रकम सागथाम मुस्लिम एमएलए उनो गारो हिल्स ये गारो हिल्स ना मुस्लिम हिल्स क्वेश्चन मार्क होंगे उनो माय रकम उनो सागथाम मुस्लिम एमएलए बना ये सागथाम ये राजापारा और राजाबाला ना राजाबाला और फुलबारी ये सागथाम कॉन्स्टिट्यूएंसी को एसटी रिजर्वेशन खाना मनगेन ट्राइबल पॉपुलेशन ट्राइबल मेजॉरिटी एरिया दे माय रकम मुस्लिम एमएलए उनो मना इलीगल 6 शेड्यूल एरिया immediately BJP government Meghalaya full fledged dibagen de anga uno Garo Hills Sagatham seat ko ST reserve khagen 마이 provision dong mai ko provision dunga assembly of bill pass khagen aro parliament of bill pass khagen mai rokom Bangladeshi mandirang ko MLA uno contest khana support kha government ni kamjori Government must decide whether they want a Muslim state or a Garo state. It is up to them. But when BJP government come, we will remove these two states as an open state. We will reserve for the indigenous people. Daki hajar ki Samla kan thei bat shenrang ki lawan shaka lumpung batai benya ya ki jinit ki jinat ki bayadei bat ki kam ki jam haka perton Border Security Force BSF na kabenta ki Samla ka Meghalaya. Ya kani kalumpung batai benya kabala long haka arpu pratarik Nailar hasusu tham auditorium Shillong la plilat kerpang daka office deputy commissioner East Khasi Hills na kabenta ki jingbentoy ki Samla ka Jylla. U commandant establishment ka BSF Rajiv Kumar Sharma ula batai benya ya ki jinit ki jinat ki bayadei bat ki jingtrei ka perton BSF. Uba S. Warjri additional DC ula pensyai bat pensngotho haki Samla daka ketien Khasi bat layarap lang da u Colonel Sebastian Marbanyang welfare officer Jylla Sainik Board Shillong. Habakran shikila pathai Khubor u Rajiv Kumar Sharma ulaong kini ki pos ki balat ki don lais pa teli ki badai bet ban thep kam bat ban penrung kam tang na kabenta ya ki scheduled caste scheduled tribe ka Meghalaya. Shuaban penwa ya kani ke Lumpung u Rajiv Kumar ula kitbok ya ki Samla ka Meghalaya ki bala raikut ban rungkam ha BSF ban wan ban thep ya ki kot kisla ha headquarters maupat. Katbana kaliang uba S. Warjri ulayatho ka Deputy Commissioner Office Shillong kat sa penlong ya ka coaching program na kabenta ki Samla. Kumno ban penkre bat ban tho ya ki examine bat interview ha kini ki sngi ban wan. Ya ki jingtip batikna en penbena hadin ulaong.
Lawan sebut, but I appreciate the effort to be berkunjung ke Nepal ke Ibun ke lawan muncul nang Ibun. Mana I appreciate. Kali berkait tadi kita sistem jangka DC office, hantam dari kita tu bahasa. Te, kumat DC office interest bah, mana I guidance siapa berkait. Te tempat bah di final tu interest. Lain dari itu coaching class dari itu jingkai, sunghaban ya dan 100%. Nomor dua kan bala kapital atletik. Ada DC office, kita Islam bisa dilihat yang sempurna. Karena baju ini boleh jadi orang mendengar supaya. Nomor dua ini orang supaya dia sedang itu pun. Jadi itu juga biasa. Dari sampai itu benar. Jo army itu benar. Pun tidak. Tapi ikhlas pun dia sendiri pun tak. Ujo review. Apa asal kali ini kalau kita lapas review, kamu sana ni. Agreement sana lapas. Kes laki-laki jangan balakli dari ka agreement intention sampai di sana. Jangan supaya. Okay, good. Jadi itu biasa sampai orang clear lagi, orang lu is totally offline. Kemudian jadi orang lain punya dia apply kamu. Mah, tapi skill bila batai sir, dari berapa kali skill dari kan basic skill, 21.7 harus 9.1 dari kan basic skill. Nanti kita juga sebagai dia, email service Khubor ke lawan Khubor. Tetapi kalau itu orang orang dah cakap, orang 60,000 per month. Nama kita sejak itu service ni, kita juga kami tapi video around saja. Dengan semua ini kita boleh lihat, bah ini kita equipment ialah organize haki 2 places, nama lagi Galuh district berkait, dan ini apa? Kemudian BSF 200 battalion BSF apa dalam diri popular. Berkait all the 5 districts of Garo Hills. Kendai hampa kaliga popular. Nata 7 district yang khasi Jylla bali kendai hampa au play. Nata ilati berkait. Buat lagi ini ka dokumen oleh 14 page. Kaiti baik lagi. Lalu ini dates atli dates. Mau kau benar confused. Kau ini date dibatai ya date atli harus submit di dokumen. Ya application form dulu. Baik ini ada. Jadi jika bangun kami ada ahli isu ini, anda juga saya lihat itu, kita ada form juga application form, 2 pages application form, kita pergi fill out properly in block letters, karena belum confused. Nanti baca ahli kado, kita pilih, hakasnya Kinoy lambat ki dekhot na South Li ki seng bahalang ka than Chokpot Civil Subdivision ki lapen long ka jinglet jurip ya hidukan de marbam ki umso ki jingbam ha ki song plastik ki ba ki pat ba ki laut ba ki don ki dukan ki badang de ya ki jingbam balakut kerta bat ka tarik balabu ki company. Hakane ka jing jurip lalapun ki jingbam ki umso bat jingdi tengen kepo ha ka porshit ki balakut ki tarik. Hendrai kidukan kidang de syakipat ba hakidukan bat kiyo kihat. Kiseng ki bala penlong yakani ke jing jurip ha ka arho pra tarik Nailar kilong, ka Garo Students Movement Council GSMC, ka Achik Holistic Awakening Movement AHAM, ka Achik Youth Welfare Organization AYWO, bat ka Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP. Kinoy alam kini kiseng kila batha ya kidukan ban bratno ya kini kijing bam bat kijing di namar kibu jing ma ya ka jing embryo. Kila manaru ladadang de ya kini kijing bam enle ting ya kidukan kiba penken ya ki an ka sorkar. Yarangko time bana sani joman yarangko ban joma uni kemana cinde aru ya holding ko ringanio aru ya rangko ringanio aru ya Vietnam di jakparangko nonganio aru ya orang ku baji chanio aru lokum tokum donga andak parang ku arcing ni donga riode na simang kam ka jaude uni kemana ati namne kan ya gemma ku pakuri man suigala kon uni kemana andak ba mamdilang aru asongo jatto chigao am thang ni
mana fana daksakaniko na simarabu abu daksakbo uni kemen ada yang kita kebaku namdeka aru kakek tu nami bisa kayunna ana simangni dakka reka yakun namdeka uni kemen ada ndeki nirok santi mana jisa kuba kam ka aku namdeka uni kemen ada langsungnya sapu tongkainga mana yaku bisana sakkan tinan rangi mana oninga hari kuringi saya mana pati dah satu mandi keman gen nasi mangba Malaysia. Kasin kabasau ka Meghalaya State Olympic Association MSOA kan penlong ya ka 21 km Sora International Half Marathon haka arpu nyau tarik Nailar. Uba John Khashiyeng President MSOA haka arpu pra tarik Nailar ulapen bena amduna 1,000 ngot ki khana skul na ki thaj Sora rengkat san ngot ki nong mare nabar Jylla kin shimbenta haka ni ka mare thong. Hadu menta ke MSOA kalayo hadu 1,000 praspa prangut ki Samla ki khana bat ki rangba ki balapha kerteng bat shimbenta haka ni ka mare thong. Ya ka jingshim kerteng registration and penkut haka shipau tarik Nailar. Kiba job haka kerdan bandingkong baar bat balai haka 4th 21 km Sora International Half Marathon kin ra shayeng ya ka plaken sit kabala thep busket iway point san lak tengka hinyo pesan hajar tengka bat sanpo hajar tengka lapan bena uba John Shidiki di Shillong natagi dari Pak Fani Elparia General Secretary of Meghalaya State Olympic Association, but Secretary juga Meghalaya Athletic Association. Tegi dokumen, dokumen yang jingkersian dengan sarkar, baka kersian yang kenika 4th edition, juga 4th Sora International Half Marathon. Marathon kalau 40 kilometer, half marathon. Di kenika kesin pasal. Ki Sultanat ba ki Bajba ki Shillong ki Shillong nak tutai nado la sopria sha do station po mosmai mo ka finish po ka Shilla the whole area Sora Shilla region ki ya corporate so we very ni sowo ya ki Bajba situ ki jinga not senyam lang ka akan ka jinga trainer di ni Khubor school mo ki bon ba ki school ki la shi mata ki la register Makhlama alajan sawajan word marki sawajan tangki kana school na Sora area and then mo di kita do international athletes kita confirm kita harus sambut kita kita up visa di one India but kipun pak kipun apa di ski paspi ketika marathon ke international half marathon kalangan kampau na man kesem kita kiu kita mare man kesem beri ka baka kering kawai dijaga kawai baka sport kering yang dipaiba te nagale jungi idon takati ban karpat kedu yang dipaiba naga man aslam ko bagi pelong ni nangyo start kumno ban propasio te kawai ni ki kam ban penba ikani galong adin bagi la long ka review meeting bagi STO juga civil subdivision Sora yang tu kila mi bot ki jinga kan dia berkat kumno ban propasio kawai nak dikendu nak tinggal jadi kau tahu lagi bulan kalau pak kini nong ilekai nong isim benda kini manfaat ngapor kini manfaat ngapor nama apa kita ada dan kartu andi kepala mau poislam nama kasurong kan kham nadu sanbeji adu kentaiste tinggal aku beli berapa syak dia ni kata bukan kadi kupon gimana tiga surong kan kham sanbeji kinong mare na Shillong ka boss kiti report like ji ka boss kan mi sauji instead the baro ki boss kin mi sauji long ka bor hatu ka boss kan mi nang ni na Shillong ka sauji ma sauji tek san chua wastan ki jingware ste san biji la kham ka Shillong tengin kwa ka 100 no no jin susi ba kinong ni be wa mo ni mi yo isin ta chusha ki pulen kita tak nak pihak pat ekapor mau macam pat curi kalau soba pat ekapor so nanti lada kita berak kali lejong tak kebun kita di room shuash ke toke area much ahead shua kapor makin lah orang point tu sampai je belum mau kuara sekali stage kemana masuk malah Badai kitu ki Khubor ngla poisha ka bakun tar hadu bangin daya syambiang kublai shibon